U PwC, prije nego što smo počeli raditi, smo imali 3 mjeseca edukacije i to mi je dosta pomoglo. Tamo smo stvarno naučili što znači biti dio tima PwC-a i naučili smo puno o reviziji općenito. Nismo bili ovako, kako se kaže, ubačeni u vatru, nego smo stvarno imali dobru podlogu za početi raditi i mislim da je to dosta pomoglo. Program Workforce of the Future je idealna prilika za steći neko iskustvo šta bi u principu pravi revizor trebao raditi u sezoni, koje su njegove obaveze i kako se treba ponašati u određenim situacijama. Definitivno idealna prilika za imati početni korak u samom poslu kako bi se kasnije puno bolje snašli i puno bolje i efikasnije odrađivali svoj posao i zadatak.